أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال مسلمانا دوي صحبتا خدا أمي بحثا ظلمي وجزائي ويبكن. خدا عز وجل دا قرآن كريم دا وها قوتيا: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار صدق الله العظيم. خدا عز وجل بيجي ظنكن گوهيا خدا ج انسان ظالم تنيا، بلكي خدا مهلت دديوا حتى وي روجا گو چاو وكري دمينين او جي گو روجا قيامتيا. يعني انسانكي لوي دنياي گو ظلم كر و خدا او انسان ندا عذابي محقق روجا قيامتي خدا يه جزائي وي بديه دا. نگو وكب كرمانجي تي گوتن دبتير دظالما ناچن. يعني انسانك هيا ظلمي دكي و ظلماويجي جيرد مني الدنياي خلق بيجن قي تير دظالما ناچن ظلماوا جوارد مني نولويا. انسانكي گو ظلمي بكي اگر گو خدا الوي دنياي جزائي وي نديه دجي روجا قيامتي محقق يه جزائي وي وري دائين جيرا. حتى پیغمبر عليه الصلاة والسلام وها قوتيا: حيوانا گو سترهيوي هنا و حيوانا كول. جزاي حيوانا كول يش حيوانا بستره ورستاندد والقاسي عدالتا خدا هيا. پیغمبر عليه الصلاة والسلام وها قوتيا الظلم طاريتي رجا قيامتي. يعني انسانكي قول في دنيا الظلمي بكي رجا قيامتي او انسان يك في طاريتي دا روحناي جوي انساني را تنيا. قال مسلمانا پیغمبر عليه الصلاة والسلام روجكيج اصحابي خورا وها قو ماون زانن مفلس كينا، انساني قو افلاس كري كيا. اصحابيا قو يا رسول الله قو مفلس يقو افلاس كرن پريوانينن و ام بيجن پرطالي و مالي و جنينا ام جوارد بيجن افلاس كري. تي ام جي انسانك يقول بي دنياي ام بيجن تجارت اتكي و مالي وي خلاص دبي ام بيجن افلاس كريا. يعني نم پرمان و نم مالما مهود بيجي افلاس كريا. پیغمبر عليه الصلاة والسلام قو مفلس ج امتا من، يعني يج امتا پیغمبر عليه السلام يه افلاس كري اوانانا. پیغمبر عليه السلام بيجي روجا قيامتي وقتي قوتي حضورا خدا لمش كريه بي انساني روجي گرتيا زكاة مال خدايا لي بلي خبر کرنا هنكا ببختي لهنكا كريا ظلم لهنكا كريا مال هنكا خواريا. انسانك اي دعوة حقيقة لك يه خيرا المجاوي دنوي. انسانك دي اي بي والله في خبر كرنا من يه خيرا روجياوي دنوي. انسانك دي اي بي يا ربي بي انساني ببختي كريستوم دا يه خيرا زكاتاوي ديوي. انسانك دي اي بي انساني مال مخاريا يه خيرا سنتيوي ديوي. خير خلاصن اما هي دعوة جيوي مانا. و جاري انساني قو دعوة جينا يراجنا قنهيوا ويأدنا في انساني اب انسان خيريوي نمان وقنهيوي زيدبون خدا عز وجل يبي في انساني ببن جهنمي. پیغمبر عليه الصلاة والسلام قد مفلسي امتا من ابان انسانانا. يعني لمشتكي روجي دقري زكاة ددي دچه حجي لبلي ظالمة لبلي ورقة لبلي ببخته. يعني ظلم هنكا كريا ضرو كنستو هنكا دا ببختي كنستو هنكا دا
سبا هنکا کریا هر کس کی تی دعوه حقی خود که حتی خیری وی هبن خیری وی جتی نستاندن وقت خیری وی خلاص بون و هی دعوه جی مانا و جاری گنهی وا تین دا انجیرا خیری وی نامینن و گنهی وی زیده دبن خدا عز و جل بی بمن جهنمی پیغمبر علیه السلام بجی مفلس امتا من اوان انسانانا گلک ایدی مهو خونکیج مفلسا مهو تام düşünce bike mho xwe tam rast bike ji bona ku ev îbadetê gu mho dike li boşê neçê mho negere ji miflisa gerek mho hifza xwe zilmê bike gelê misilmana em ê ornekê ênin dibe rojekê însanekî feqîr hebû diçû ji xwe re berçam rojekê masiyek anî got bibe heke li malê ji zarokê xwe re çêkê û heke bê çarşiyê bifroşê bide bixwarinê bênê malê yekî zalim jî hate pêşiyê jê re got gu ka vî masî bide min gu heyra ez nadime ta rizqê zarokê min e ez ê bime malê zarokê xwe re em ê kine şîv û em ê xwin dibe vî însanê zalim dibe şeqamek lê da xwediyê masî li erdê dirêj bû û dibe vî zalim raşta masiyê wî û bir wextê got raşta masî hastiyê masî li teliya vî însanî ket nekire tiştek dibe çû malê masiyê xwe xwar zaman tê ve çû teliya wî êşeha hew îdare kir çû qistexanê hekîma jê re got wela gerek teliya te jê bibe got çawa teliya min ê jê bê hastîkek lê ketiya ev dextor nizanê zaman hê jî tê ve çû hew îdare kir vê carê çû dextorekî dî jê re gotin got gerek destê te divê dêre jê bibe bi dîsî kirin ne tiştek got ev jî derawa dikin ma çawa destê min ê dûre jê bê zaman tê ve çû dextorekî dî got wela di anîşkê re gerek destê te jê bibe la xwe ev êş yê dewam kê dibe ji mecbûrî destê xwe dûre jê kir ama divê arayê de jî ev însan zeîf bû perîşan bû yani wilo ji wî halê xwe berê kete halekî dî de bê rojekê çarşiyê de dimeşî yekî got ew nas dikir dostê wî bû jê re got ev çi mesela te ye ev çi derdê te ye tu degîş bûye tu zeîf bûye tê perîşan bûyî wela nizanim hal û meselêm ev in teliya hal û êşeha û destê min mesela xwe jê re got bi vî dostê wî jê re got kiro got nebê te neheqî li hineka nekirbê wa jî bêduayî li te nekirbin bê wilo tefekur kir xwediyê masî hate bîrê dilê xwe de got wela masiyê wî jê stand û mişeqam lê da wextê kete erdê da lêvê wî lepitîn belkî wî bêduayî li min kirbê ev nexweşiya min belkî bi sebeb wî bê dibe heme çû li wî însanê mezlûm wî însanê xwediyê masî lê gereha dibe dît çû xwavê te lingê wî xwavê te lingê wî got ji bo xwedê tu meafû bikî wî însanê feqîr lê meyzan got heyra ma tu kî ez te nas nakim got ez ew ê got masî ji te standiya ez ew im got çi ji te hatiye tu berê tu bebaegît bûyî tî serxwe bûyî tênha perîşan bûye got wela hal û meselêm ev in êdî xwediyê masî vîyê mezlûm jê re got heyra min li te helal e vî însanê zalim got ez ê rica kedî jî ji te bikim got bêje got xwedê ji te razî bê wextê mişeqa min li te da û tu ketî erdê de lêvê te lepitîn yani wilo te lêvê te lepitîn ama deng nehate min te hingî çi got vî însanê mezlûm wiha got wextê got te masiyê min ji min stand û ez ketime erdê min jî ji xuda re wiha got min got ya Rabbî vî însanî quweta xwe şanî min de masiyê min ji min stand û şeqa min li min da quweta xwe şanî min de ya Rabbî tu jî quweta xwe şanî bide me ev dua kir got wela xuda dua te qebûl kir xuda quweta xwe şanî min de tê dibîne bê ketime çi halî de êdî gelê misilmana gerek miho hifza xwe bike got însan bêjin ya Rabbî tu jî quweta xwe şanî filan kes bide gerek miho hifza xwe ji wê bikî
مهو ظلمه کسی نکه، مهو قوتا خوشانی کسی نده، داقنا خدا جی قوتا خوشانی مهو نده. انسان کی گو خدا قوتا خوشانی بده، عیشوی خرابه، خلاصیاوی نینه. یه دنیای ده جهت که و یه آخرت ده جهت که. ادی رب عالم حفظا ما ظلمه بکی، رب عالم حفظا ما بخیلتیه بکی. چونکو ظلم روژا قیامت تاریتیا، بخیلتی جی بره مهو دده گو مهو خوینا خلقه جی برژنه و مهو ماله خلقه جی بخوی. ای وقتی گو مهو خوینا خلقه برژنه یان مهو ماله هنکا بخوی، روژا قیامت خدا یه قوتا خوشانی مهو ده خلاص بونا مهو نینا. خبردانا ما داوی حمد جرب عالم ربن.